Ia, via le tua le ne fiafi. Ia, mua ona si ile mi inga ma whaftai le tua. Ia, ilona lofa mnona nga lei. Ona o le ne fiafi u whape nao na toe maua le amanoa. E wha ea ina ai ni tātou pokalama i lungo tu penga whailangi. Whaftai fo i le tua ona o le ola mana manosi o lo maua pea. Le au mafua e ona tātou mafuta i lungo o le tātou pokalama. Whaftai le tua o whapena o o manuia oe le nea fiafi. Whaftai fo i le tua ia le nea wanoa wha au o tātou mau o tātou mafutai. Amen. Ana tari tonu le nganga ana le aile alofa leo le tua. Ia, se manu e tātou te le whaatasi le nea fiafi lunga o tātou po kalama. Amen. Ia ora po kalama le nei o le Jesus is the Answer podcast. Ia mo oe le nea fiafi. Amen. Ia o tātou po kalama i le stofi. Ia pei o na masa ni e ia tasi. So whaftai i le tua. Ia o leo o tātou mafuta le nea fiafi. Amen. So we like to greet you in the name of Jesus Christ. Tonight, thank you and welcome to our program tonight. And thank you, God, for the opportunity that we have tonight. We meet on our podcast tonight. So, avede vi inga marfa tai tua. Amen. Ia a o le nei fiafi ia mo mua ona o fa talo fatu ia i le pa ia o se o tātou atu no sa moa ia o pa ia o se o tātou atu no o le a le o se fa mtalanga pe o e fo se tautalanga ina ne i paise ina ne i se upu sasia ona faila ia malape o la tautalanga ia ai pa talo fatu po kalama i ne fiafi le sofa manu malo Yesu ke viso e suafa e sili atu i lo suafa uma e pa ia ma e mamanu o lea ia o ma ia le mamanu o lea tua e tātou te launga tasi ai ia i ne nea fiafi i lungo o tātou pokalama lea ia e whatalofa tua i tātou pokalama si o tātou o tunu i Samoa, Tutuila, Manua, ia a maise Amerika nei, Hawaii, New Zealand, Australia. Po pia lava le kolope o e maua ma e tātou pokalama i le nea fiafi. Whatalofa atu pokalama o le Jesus is the answer. Podcast i le nea fiafi. A whai te whau mai fo i runga o tātou pokalama. Ia whamanuia le atua ia te oe. Whaftai le atua le awanoa tā ua o maua tātou te mafuta ai. Ia te whatalofa atu ia te oe le nea fiafi le swafa manu malo Yesu ke viso. Le swafa e sili ma le swafa e pa ia. Ia ma le swafa fo i le tātou te lia i o tātou tangata. Mau tātou loto. Ina sao i tātou le ola e whaamamau. Amen. Ia a vea huli nei taimi ia whaatalofa tuai por kalama i whioi o le tala le lei. Ia isunga i whawhiangainga mo tō whalitua. I o roo ngalua e lea whata whaitau langa ma lea whata whaitau langa. Whaatai la o tō tiute. Whaatai la o tō nofo te talo o mou tangata. Whaatai fo i le tō on sa i le ngā nuenga le tua. Tari tonu fo i ale nganga ia e le whaingo whiela o tō ngā nuenga. Ia ai malo lava le on sa i le whaingo whiela o tō tiute. Whaatai fo i la o tō sa ili le aso le upo le tua. Ina ia whapena ona la ina. Yes, talofa i le kalama ia tō nea fiafi. Talofa fo i le nea fiafi. I au sina o se o tātou atunu. Na i o tātou ta mā matua ma. Ni o tātou tina mātutua. O loo sala lau solo. Po o whea lava leo o loo e alala ai ne tuli manu nei laulang. Whaatalofa atu po kalama ia te o tau. Whaatai la o tau nofo talo. Le ngata hui lea whaatai la o tau tapo inga. Te mi uma e mātou te uruwhawha atu ai ma o tātou a inga. A wāwhe au ma ngā nuenga. E tau se e o tātou a inga. E le ngata i lea whaapea o tau mātua.
Ia ole ia e whatalofa toi por kalama i le ne fiafi ia te o tou na i o tātou matua matitua i le ne fiafi. Ia ona whaase e leo sau whatalofa ia i le ne fiafi ia i a inga wo me masangi ma paanga o masangi o le tātou por kalama o le Jesus is the Answer podcast i le ne fiafi ia whatalofa atu le swafa manu malo Yesu Keriso whaatai la o tou tarosanga ia mo le tātou por kalama i le ngata ia whaatai foi lo o tou lango lango i le tātou por kalama ia i le tele o teimi e live atu ai le tātou podcast i lungo o te penga whailangi whamanu tele lava le atua ia te o tou i le nea fiafi o ia o lea ia whatarofa atu ai le tātou por kalama i le nea fiafi ia e le lei a le atua amen e le lei a le atua ia ai awane ingalo whamanu mole share le tātou por kalama le nea fiafi share tātou po kalama i lunga lau Facebook, e le ngata i lea whapea le tātou YouTube channel. O le tātou YouTube channel is under at Jesus is the Answer podcast. I lunga o le YouTube, whamore mole, go search for our YouTube channel. So I want to ngalo, please subscribe, like, and comment, and share our podcast live tonight. So in ia tele ni anganga tele ni tangata o mai e tātou te mafuta i luta tātou o kalama. Ia e tātou whaalongolongo le upo le atua. Wa umo sa unia mo i tātou li nefiafi. Te tonu fo le tātou po kalama i nefiafi. Ia ele umi fo tātou po kalama i le nefiafi. Amen. O le ale le upo o umo na sa unia mo i tātou li nefiafi. Ia whaile nā mo i tātou. E whaingale pe soso ani i o tātou wola whaaleanganga. Ia re ngata lea ina ia whaamarusia i peo tātou wola whaaleanganga mo le atua. A wā nei vai aso. Amen. Rea whatarofa atu le tofine ia yungi ia o lo o mai moa mai Amerika sa moa ta alofa yuni a mu ia oe a ua ma ngai lo ka faonga ua koe fia wako ai sa moa ia ai whatarofa atu ia te oe le tofine le nea fiafi ia mo le atu alofa anga na yo tātou a inga e maise se whanau ia e maise whalatua ia e seta ia mali whanau le nea fiafi whaatai whaatasi mai lunga tātou po kalama. Ia, e ha mai le nei vai aso. E ha mai le nei vai aso. Te tono nei vai aso, o se vai aso, o se vai aso matango fia nei vai aso, o mo meo vai aso e whakau mo meo ngā lii, le ngaka ngi ngā lii o ngwhai ngā wō, le wha mangako e kako le Valentine's Week, nei vai aso. Ia, tari tonu. E ala o fesiri, e ni ama karika ko, te kakar ngō le kiki mōmua, ia, ngā kako wō, e lo lera kako upa malosi, ia. Ia ngā me e kauanga kako, mako e se me ai kaunga e warm up mōmua, kaunga e warm up mōmua, whakua e alu, e ri kongo malai ke ka alu, so e ri a maka inga na kako upa soa, kako sharing ngefia, te kakar ngō le kiki, ngai e ala o fesiri le, whai aku e whamormori a whai ne ke maka maka meri ngefiafi kamen mai lalo po le ale kari ngā loke fia mōmi po le ale kari o le fesiri le uke fia fesiri ia o le vai aso ngei ia o le aso tō nai o le aso wha o le aso teni o le aso valentine e pa u kongo ai le aso ngai so e la la fesiri o kari kongo e kele ngā siri ngia le kūpāle i mā koua, le kūpā mānosi. Le fesili lea e loa e au e lango kele o ka mā ia e le ngaka i leo kau lea. La o fesili lea o fesili e ngia fiafi so whapakai po ina i reri. Le ua mā fuka mai Irene, mā mea i lunga, Irene mā mea rongo leo. I lunga ka koupo ka ka lofa aku ia ki ori ko finge. E kali mai e kako silia. Ora o sili la le fia malama. O le menge o le Valentine. Is it for couple? Or is it for just for one person?
O le mele o le Valentine o se me whaamangaku mo ngi panga se lua. Po se whainga wō e lua. Kama markeingi fo finge marka māloa. Whaamone mole a. O roke fia fesili. Ele aka Irene kali mal fesili. Le ngea fia fi. E whakalofa aku ua whakalofa. Kari kongo foi. O le ma kua I fia mauki ngo kua I fia loa e Richard le kali o le fesili lia. Irene. O le fesili ngā mo I tākou. O ngai mea o le Valentine, o mea e whakakau mo me o couples po o ngā skanga ko kasi pe ngā o se keinge, pe ngā o se kama. Po se kama. Le mea nei. Ka luanga. For anyone and everyone, e te alofa I ai. Yeah, it is out. It is out ngā kari. It is out. What mea nei ai. E a foi. E pele, e peia e kele ngā ki ngā inga I mākou. Pe kele ki ngā inga e ku pāle I mākou ku pā mānosi. Ai what mea nei ai. A ka ulolo Valentine. E kaunga maua se mea lofa o le kamaro. Ai mea nei ai. Wa ki ngā inga mākou. Kusore kaninge wa e kamaro ko wa ko ngasa o le skamo pa. Au honge e pase se lunga ia. Like kala mo ia ye. We don't mind. We love to do things for our wife, for our spouse, for our kids. Ia pela o ngei la. Lo kala mo ia wa faila early Valentine today. Ngau manga fa ke ia ngei ia ngau manga va mai ia pa kaule Valentine mo. Pulungi si mako inga kasingi pulungi olangi ia ole o langa fungala au pa kaulanga fungala au le ngate ia pa kaunga lole ia malisi fungala au lai kiki ia le ngakai ia o se ua finge ia o alfo I fa kaule kele pulungi se ua finge fa kaulanga anga chocolate fa kaulanga flowers ia o sau lora ia o ba manga ba meng o sau lora ia ku mea se ko lua pulungi o fungala au roses o nga chocolate ku ko kongol poku I lungan moenga ve mea ka malo ia wal fu I poko se ua fingi se kulo ku oanga pulungi ku oanga fungala au ia o mai ro sau lora ia seki ka ko pokalama ia manga pa mai na io se ko luam se ua fingi o mai lo fale o sa foi faila kuka la foi faila kuka la ri vela la na no nga mu ia kalia no nga mu me fai ia uma mai lo ma va mo mai lo kero nga e mai e sa se ua fingi ma se o tolo e mai e finga pu iwa ha wa le so nga lu ia faila ku se mo mu a fako ai la wanga ko lua ia le mangai o le mangongi o ro me ai ko fu mai a ko le fale pe e ko ko le mangongi o le me mangongi o le kuka le fia fingi ile o mai o ko kongo se ko lu se o fingi ia mangai ia o mai o they come with a big smile la okay sau fa il kaman sau fa il kaman fai pokalam ya umarora yo mailo kala kule pok ora eba ile fia I love when they see the big smile I love when you do something nice for your spouse or for your kids and they appreciate it feels so good belang ni wa olera wa uma olera kung
ngo foro kwa ka lo fai ka pokala pe ise me sau ya au pa akau se pa ko anga la au mole queen pe mai yungi for everyone you love ya ma ngai a vui e ki ngai nga hoi ma ko fa mul ya malo ya fa fkai ere o maria lo ere o maria lo ko ka ko kali o lo ke fia moa lo ke fia moa se fa makalanga po se kali le leia pe ai se a me ki ngai ma ko ka mai fai pa kau our Valentine is supposed to be for you and me o e moro o e moro ko lu al mere e pe ai one way me there's a two way ya wa u ye power me o ki fa kai ne ko ya o le fia I see my wife happy and my daughter is happy. That's all that matter to me. Pa fia lo ai. Awo foi fai e fai ngane e le lava so fa so pe Kama fai se kuka manga ya mo it don't have to be chocolate or flour or balloon. No, you can make something, create something. If I'm never want color palang, you like the color of palang is the thought that count. I will aka may ngang, I will aka le wing on kala. Pai mai se mea, au kau mo pai fosi se mea peila o ngai o ngai o me nga o fa ka o kala sa isia ele ni mea ka o pia la ke ro ke pai ka i ka fo au fo i kam pai impresso o e pe kam pai se fai al me o e mo fai anga e fai o ke pole pe le se mea fai so kuka ale pe le so kuka pe ki sau e ka penga fale o e le ka ma vai ai me sa ora ai wi na per kala ai palai pikaki wa e singa me it don't have to be a balloon or chocolate fai se mea fai nga se mea mangai fai o ele ka mai sa e kuka kere nga kuka le fini ora kai mea ngi ora wan me falai pikaki fai ngofi ka ngue falai de pikaki las ko nga yo ol valentine las ko nga Arula ye falai de pikaki. Kong ye ngai ka mako ko kong wa kip kipi ka mako. Kong ye ngai ka mako kong ma ngai mo ngi kam mangai ka pisi po ngai Israel kong ye kong war kama ya nga umana ya ela ko pe ke usu fo ka ya we fai se ki fai le morning tea or ko lu che paul me ai mer ko lu ai mer ko lu le ke amanga ia ku ngai ke mi valentine e ke loa lo ko lua you know your own spouse ke loa le me fia i lo spouse pe fia alo ke ave fa ke alo lo ko lua fa ke alo nga pe o se ka ka fia ai skulim pai ice cream ma ko i la o mai skulim amen alo nga ke lo risi me le ia o ele kama pa pai wo ele o lava so fa so lo kala sa wa le pia o lo one wa fa so letter for ngale so kusi so back in the, back in the days la bangale I mean ya mako we are nowadays bangale I mean ma back in the days alu kusi le ya so kusi kamala kangula makalo kusi makala se mau kusi pa ia fa ngolo letter
once upon a time, boy, yang ani fai ngo. Nga nga kusi o so fa makala o mai mea ngai kongo lo loko. Ai a makala fai ngo lo kusi se mau o kusi pa ia. Ai kang wena au mai le mau o kusi pa ia. Au mai le mau ho inga le fa makalanga o la ngonga. Take note. Kang mai se mau o inga le kusi pa ia. Ngai fa makala inga ilo o lofa. Ngai kele alu vai salamo. Le kusi salamo ngai fa kele o salamo ngai fa asau ai la ngonga ko ingo ka vika ave ave ngi o la ngonga i lo ko lu ave la ngonga ka vika ke fa yaku e ke fa yaku kuse nga fa kau ko ko ai ngai lo lo da de wo kusi mo le valentine e au ngi nga au ngi nga ave me langa perfume po nga dia ka mo le spray fa nga dia ka mo fa tap Ano may lang fang mangong may fang mangong yun ko kamu spray fa nga lo ano nga pe fa nga lo ko no fa mangongi lo le vai lai ke ua o ova kamu le pe fa ma mau ho nga le fa pis pis nga ke ua ke o kala ia ko e kafe mai le lo le nga le o ma kafe le inko le ya nga ya lo la ia e fa lo ko no anu sa o fa lo ko no la kwa fa kwan pa malie o se ko ru ua le lava foi la fa so ai malie lo loko o le wo o sang mire ku si de va ku ya ki e ke fai kau se ke mi o ngai vai aso e o fai kau o ke mi ni e ke fai kau ya ma fa ilo ko ya o ilo o lo fa mong ya ki o ma u langum ai pa mong yele ko ya ki we fa yim so wa kai ba ave mo so fa kai lo ko lo fa kai lo ko lo i me uma fa kai le au dingo o fu yes sa uma fa ingo ro kanga me fa ingo me ai me mo fa penga fa kai e lo ko lo wa le kakkan ngo le valentine ya o le fa le kakkan ngo i me ya fa ande lo ro ya ma umara ya ya ko e masinga o kamai love kiss foi nga lea love kiss foi nga lea la pau hug her and let her tell her that you love her ya nga umara ia we vai foi ngo fie a le mesidi le ai me lo ko le ke foi ese mea le le wo e kango e sa ni se kusi i foi nga le mo ia se ke lo ke o kau apa i o kau apa i mea kau kama mea ke isi ale mea o kau apa i mea kau ka e alua we la kama i menti lenga fai ngi awa ora mo ko la kama i menti lenga sa fai ngi mo se ko mo se wa Jadi o runga se ke mu se ka wa ahora so swangi nga mo ka ko wa ku pa ka ko le ku pa manus awole mai che awole ma me ki a po pele ai se me create something che awole mai e fai lo e lo ko lo la ngonga che awoi lo come on. Ano na nga po. Ano e kalango siya ko lua. Ala sa Thanksgiving. Alo le sa fai. Kalango. Ako fai han. E si ka po ngo le ka kalango. Ka paso Paso i le lofa. Paso i me le nga lua fai e. Wakalango lua ngofo mai. Paso mai le kele o lua misaanga. Fa so ile foi i lo ngali fa so ai fo ile lo fo le ku fa kai ile ku ile malosi
whakakai le kua i le ngai kausanga i kele ua ku mau pe i le ali. A le ku mau i le ali i po a pai o ngai ko luma mau mo le ali. Ia, pai le ngai Valentine e fai se fai unga le lei mo o lua, te lua mai ave lua ora i le atua. Vai vai le hele me le lei fai. Ka ko lea, I'm talking for behalf of a man. Lo ke so soangia ui e le ku pale o ka ma. Ku ka ma ke le a mea. Ke le a me ka ko ke fai. Awangi fo I o fo ke ngau ke le fo ngani se o me ngo ke lo me ngo wal fo I a o nga walu a fai me ra o ke go e fo ngani e lo a o appreciate e lo ko lo mo lo wa fini o me nga kusa I know my wife, I know my daughter. Ne o foi la ya o ni uso. Ke lo fo ya lu ko lu ke lo fo e wa isi kinga. Easy cooking. They don't care more about material. They don't care more about material things, whatever. If we ngale kali ai kinga. Ai foi lá esquinha. Ai foi lá esquinha. Kamanga ale Afrika wo fala awele fifia. Ka ko foi kinga, ka ko le kinga le fifi meio material, like material stuff. Yeah. Kau come down voi ngalia kau fai ma no fa mai ma ko wa wan me nga ye pe ke le ngal wa ku ai le se sang ai e fai ngali ki nga fa pe nga e voi la ka malo ro ka malo ro si ka malo ro sorry fia I me ka le ko ke wa la ka la sa o fa pe nga ngo fia ka ma ho nga o Jordan sa kere kai o sa vali fa mal fare pe au le se de Jordan sa all those stuff Jordans nice dicky shorts ma ngai o ofu ngai ofu ma ngai a lot of hats sunglasses earring man if I wa wa kai ro wa fai la ka inga mo wa kai ro me le o le afu ka lia so se me e kusia le se e vai lus se vai on su kara kusa eu le se sengo o ka ungo ngo se e vai ai ko kusa e si tiu ai eu vai e le palpala eu vai palpala e ofu ai ofu ai eu ofu ai ma me fa pena e ka kusa ai afu e ma ngai ka ko Valentine pai se me fia so se mea ke fai a mo loko roa fai ma fia fai ma fia a wale wa isi kako wa kako o ai fai kako ka manu wa kako o ai fai ngi mea o ngol Valentine ia wan ko ke lea ngale o ai fai e re o isi loko o le maa ngai e ro walo e fai se mea pa mga kule Valentine mo loko roa e ai me loko roa ia ke o ele kama po le kama po le kaule lea e ai me ke waku pi ke fia whatever you doing for her ke e lo ia ba ai ko ki nga ia we nga ki sa vali mai maro fia ile mea nga ki sa o ma e o kama hoi nga ni roko happy Valentine and then ki wa hug and ki wa kiss no ia wa ai mai ro ko lua ko ia ro si I ro ko lua
Amen. Ah, ia wahai mai no ko luai do wan waku le ken waku mau ro. Just mau pa. Me ba o ngale ngo I have my wife. Yes. Jadi si ia ko lua ngai ke o ngai le ka po kana ma. Ano ke sa sa wi ka po bu kana ma. Mia ele ka po dia si wa fi. I love when my daughter say, "Thank you, Dad. I appreciate." My daughter gave me a hug, and it's warmed my heart. I love when I do something for my family. Ya kama. Huange I whakakan. Huange whape kako kama. Ya mo ya le kake wha kala ura me whape. Ai rofa I roko rua mo rofa. Ya. Fai mea man loko malie. Au fai kam fai se fai mai se mea pe ko kongi mai. Pe re ai se mea au mai kinga. Ong sa I pe. Ong sa I pe o le mea nga o ka o ka ko o ku pa malos. Yang ngai strong aka. Ngai strong aka ko. Ai le ya. I ne fia. Pa manuia tele le tu ne fia fi. Ia to ma. Le fiafi I ulu ngā li'i uma o tātou polkalama o tātou ainga o tātou ekalisia ne fiafi Happy Valentine Happy Valentine pa manui atu le mele ya ko ne fiafi le ui ai le yo o puswa le kong ka ke le ilo alo mi ke ua wala au mai ne kua ia kia ai le le wala le ua umanga o fa manguia aku mamoli aku o lo fa anga le Valentine mo o ko nge fiafi amen ya ai kai le tua vi ia le tua nge fiafi ya tato maua se Valentine fia o fo ine yo tato fo ine yo tato nau te le mo I tato lo fia men ne ole ole ingu au fo isonga ingu tele ingu pula oi fai ngor fa mangkunga o no Valentine mo no ko lua po sa wo pe ke luoi pa pia pe ke luoi pia pula oi o si fau tuanga ia pe ngali ia fa tete au po isonga fia kele leia fia au ngi o kele fia ia ta chou tama ko aro wei ya ka ko awar fa mai ka ko awar fa mai ka ko ya ai pa man mia le oire Thanksgiving ya le Valentine ave foi le nei ya ya pa man mia tuai pa tau pa tu pokala ma siu tama fa le nganga ya mar fa le tama ya sunga fa fe nganga ya Wesley Isatake Wesley ya mai pa ya ni fiafi patalo fatu po kalama Jesus is the answer ya te urua ina yo matua fale nganga fatai la orua no talo mo tatu po kalama ya ele ngata fo idea patalo fatu fo ile ne fiafi ya ile pasol tatu po kalama to fini ya fina we love you we missed you happy Valentine happy Valentine fina alofa te le atu tātou po kalama ia te oe, talo I le tua fua e tu pe ia te oe le pas, le to fine po le paso le tātou po kalama. Ia le marosi ai le ngata hoi leo lo le wha malolonga ia te oe, le ne fiafi. Ia o lea ia whatalo whatuai po kalama ia te oe pas, le ne fiafi. Ia vi ia le tua ia le tua ta tonu, o le a tatou o loi le tatou sharing le ne fiafi ia o tatou sharing fai ngofi ia le tatou sharing ele tele kele ia talo I le atua ina ia whapena ona nei lona whaamanianga nefia e ala I le tatou sharing ina ia whapena ona whaamanuia le atua ina nefia ia I tatou
Upa mulmuli. Any matata to sharing, please share our program on Facebook and especially our YouTube channel. If you don't know our YouTube channel is at Jesus is the Answer Podcast. Ole ngoanga le tato YouTube channel. Jesus is the Answer Podcast. Ya e te aluai. Pamanamole. Ya subscribe le kako YouTube channel. Ya pe share fu le tako YouTube channel ni fiafi. Ya ina ia whape nao na tele maua se avanua. Ya to tele ni se tato te mafuta I lunga o tato pokarama. Ya ma whaalongolongo I le upo le atua. Ya I le lea fiafi. Ya pe ono whai atu ya o le tato sharing lea fiafi ya le umi a. Le tele a la tato whaalanga mo pe na ngapa. Le tua le ne fiafi. Ya tato sharing. Ya o le tato upu wha losi ne fiafi. Ya o le maua le I le lua kerenito. Lua kerenito lona mta upu e iwa. A o lona whai upu e ono se I o le se fulu. 2 Corinthians 9 verse 6 to 10. Hallelujah. Iene tu. Amen. Lua kerenito lona mta upu e iwa. Whai upu e ono se I o le se fulu. Ia o le a o whai tawina whapea whai upu e ono. Ia mana tua le mea le nei. O le e titi ana e lulu, e titi foi e sele sele. A o le e tele ana e lulu, e tele foi e sele sele. Fitu, ia taito tasi ma foai e pei o na fifilia I lona loto. Ai aua le foai ma le musu. Aua foi le faia pa marosi. Aua e alofa le tua, I le e feo, e foai ma le loto fia. Amen. Pai upo e balu. A mawhai e le atua o na foai pa asili atu I a te o tau. Mea tau te mana na oai. Ina ia o tau pesoso ani atu. I ngā luenga le lei umalava. Ina ia lava pea mea ua I a te o tau. Mai mea mai te tasi. Let me read verse 8 again. Ki whaamanaram. E mawhai e le atua, o na foai wha asili atu I ate o tau mea tau te mana na o ai. Ina ia o tau fesoso ni atu I ngā luenga le lei umalava. Ina ia lava pea mea ua I ate o tau, mai mea tai tasi. Pei poiwa. E pei ona tusi. Ua tufa ina fua e ia ana mea Ua avatu e ia I e mātitiwa. E tū maura na mi o tonu e whawawau, te upo se fulu. O le ua saunia fatu mō le e lulu, ma a reto mō le e ai. Ua saunia foi e ia fatu mō o tau, e whaatupu ina ai o tau. O le a whaatele ina foi e ia le fua o la o tau a mi o tonu. Amen. Ia o te whai upu e walu. Ia o le whai upu na o le a whai upu wha ma mawha o le tato wha soa i le ne fiafi. Whai mai. E ma whai e le atua o na fōa I wha asili atu I ate o tau. Mea tau te mana na o ai. Ina ia o tau fe sosoani atu I ngā luenga le lei umalava. Ina ia lava pea mea ua I ate o tau. I mea te tasi. Amen. Pai maila le tātou ufa, le autu o le tātou upu, o le a tātou tala noa I le nefia.
O faamanuiaga e tele liligi mai e le atua. Amen. Faamanuiaga e tele liligi mai e le atua. Vi ia le atua God's abundance of blessing unto us. Mo i tātou. Pesili. E te tatalo i le atua ina ia faamanuia i ate oe. Amen. Le fai mai le tātou au tū le nefia fi mai o faamanuiaga e tele liligi mai e le atua. E te tatalo i le atua ina ia faamanuia i ate oe. Do you pray for God to bless you? Masalo e tele o tātou taimi, tātou te tatalo ai, ma au ngangi atu ai i le atua. Ina ia iailo na faamanuia mai i o tātou o langa. Amen. We probably spend most of our time in prayer asking God for blessing things in our life. Amen. Or asking God for what we need. Tele o taimi a tātou te talo i le atua, tele na tātou te talo i le atua. Ina ia whaamanuia mai le atua i o tātou o langa. E le ngata i le o tātou mana onga, o lo tu ina atu i le atua. Ina ia iailo na whaamanuianga i lunga o tātou o langa. Le ngata i le, mea i tātou te mawa. Amen. Most of the time when we need something, we ask God. We ask God for everything that we need. We ask God for his blessing upon our family, upon our life. Amen. And we should. E ala te tau. E ala te tau, ia tau ona tātou te talo i le tua. I mea tātou te mana na oai. E oai a Yesu na whai mai fo Yesu. E te tau ona tātou whaia. Olea, te talo. Te talo i le tua. Te talo i le tua i teime tātou te mo o mia sosoan. Te talo i le tua ina ia iai o na faamanuiaga, ma lilingi mai o na faamanuiaga i lunga o tātou ainga. E le ngata i lea, mo oe foi. I loa o langa ina ia iai faamanuiaga le tua i a te oe. Amen. I le tua. E tau te iloa le lei foi la. O mea uma, tātou te iloa uma lava. We all know. O mea le lei uma, e mai i le tua. Amen. Mi le tua. Everything that we receive from God and everything that God bless us with, it's from God. Amen. O mea uma o tātou wola I nei laurangi, o mea uma o tātou maua I o tātou tangata. O le ola, o le marosi, amen. O ngā luenga o lo tātou ngā lulue ai, o tupe, o mea tau mafa, o fale, o kaavale, o le ea o lo tātou mana wainga, o mea o lo te tonu uma I le lalolangi nei, o mea na o mai e le toa. It's from God. Amen. We know that all good things come from God. O mea le uma. Amen. We don't truly own anything that we possess. Amen. O mea umaro tātou maua ma mea umaro tātou whaia. We don't own it. Amen.
Mi le tua. It's all gift from God. Mi le tua. O mea o maura o tātou maua. O mea rofa na au mai e le tua mo oe ma. Amen. O mea uma fo i la o tātou maua. E te tau o na tātou a watu i le tua, ma tau fo i o na tātou pe sosoangi e tangata. Whatever God bless you with. Amen. E te tau ia te oe o na e to a watu i le tua. E le ngata i le tua. E te pe sosoani e fo i tangata. Amen. Te se mea. Our money, our talent, our resource, our opportunity to give back to God and others. O mea e te tau o na tātou whaafo i le tua. E le ngata i le. Tātou te whesosoani e fo i tangata. Anga la sau whai upo e lua. Le whai upo e wani. Le kako Second Corinthians 9 verse 8. It says that God is able to abundantly bless those who are generous in using their time and resource to do good things for others. E mawhai e le atua o na fo ai ma whaasili atu i a te o tou, mea tau te mana na oai. Ina ia o tou, pe sosoani atu, i ngā luenga lei umalawa, ina ia lava pea mea ua ia mana. Bia le tua. Longa winga. E te tau o na tātou pe sosoani. E te tau o na tātou mawale nganga pe sosoani i tangata. Before God bless you, whatever you have, your knowledge, your oropoto, o mea o roka lengi, o fatoanga, Ele faamanuiaga mai le tua ia te oe. We didn't have that. You didn't have that. But because you prayed and asked God, lea ua mafua ai ona tātou maua faamanuiaga ia le tua. Lea lai fai mai Paulo. Fai mai le tua. E te tau ona. E te tau ona tātou e watu i le tua. Ma toi tātou te pesosoani ai tangata. Awane i o tātou li mau. Awane i o tātou li mau i faamanuiaga le tua wa ia te oe. Amen. Ia mafola lo lima i so se tangata. Aonga le fai mai fai poe valu. Fai mai fai poe valu e mawhai e le tua. Ona fo ai fa asili atu ia te o tau mea tau te mana oai. Lo inga, don't worry. Amen. Ai wa ai a kuai koe ka la pe lima ka la lo kupe ai eise se mau mia. Ave. Fo ai. Pe so ani ai. Ave. Whatever you have, when people need help, give. Fo ai. Nga le fai mai le tua. Le fai mai pou. Fai mai e mawhai e le tua. Ona wha asili atu ia te o tau mea tau te mana na oai. Orongo wingo. E le uman faamanuiaga le tua ia te oe. Pe a fai e te alofa i tangata. Pe a fai e te alofa i le tua. Pe a fai ia te oe se loto alofa i tangata. Lima fo ai. Alofa se tangata o mau mia sosoanga. Amen. This verse is saying that God will bless us unconditionally. But the two verse before this one, in 2 Corinthians 9, verse 6 and 7, is talk of how we should be careful givers in everything we do. It's a tau boy na yata to. Le fai upo e ongo marfiku, ngai fa makala mai ai. Fai le ongo marfiku le fa apea. Ia mana tua le mea le nei. O le e titi ana
e lulu, e titi foi e sele. A ole e tele ana lulu, e tele foi e sele. Amen. O longo winga. A faamanuia le atua I a te oe. Ai te fia faamanuia I stangata. E limit mai e le atua faamanuianga I a te oe. Aisea, ona o lo sila mai le atua, e te au ngangi atu I a te ia I ona faamanuianga. Ai alofa mai le atua malilingi mai ona faamanuianga I lunga I a te oe. Ai au mai tangata I a te oe se sosoangi a ke enga. Fai mai le upu. Fai mai fai upu. Mai o le I titi ana e lulu. E I titi foi e sele. Amen. O le lai kiki au lo sosoangi I ka ngaka. O le lai kiki au lo alofa aku I ka ngaka. O le lai kiki fai ngā le sau o whaamanianga le tua I ati oe ma. Amen. Fai upu e fiku. Mai, ia te toa tasi ma fōai e pei ona filifilia I lona loto. Amen. Ai aua le fōai ma le musu. Aua foi le faia faamalosi. Awa e alofa le atua. I le e fōai ma le loto fia. So whatever you do to help people, do it from your heart. Do it from your clean heart. Do it because you love God. Amen. Faia mo le atua. Faia ona ro ia te oele loto alofa I tangata. Aua foi nei e tama fai e te tongi mai mea we e lofa tu e tangata. No. God will provide for you. All you do is bless people from what God bless you with. Whatever. Amen. O faamanuianga e tele ni lingi mai e le atua. E lea ngā kupe. It's not just about money. Only money. Or material. No. O si keimi o mea ai. Liso e keimi o lau poko. O le upu o le atua. Fai e te poto le upu o le atua. Fai e te poto le upu o le atua. Soa le upu o le atua. Soa le malama na ia te oi le upu o le atua. Ina ia to tele nisi e malama le upu o le atua. Ina ia to tele ni anganga. E talia Yesu ke viso. E a vea mali I mawhaoro. Ona o le poto ma le whaasoa I le upu o le atua. O nai ia te oi. Le atua. Amen. E tofu uma toma yanga le atua. E se sao ka ring. Amen. E ese foi o kako manga onga. O mea uma. O faamanuianga e mai le atua. O faamanuianga e au mai le atua ia te oe ma. So this verse 6 and verse 7. On 2 Corinthians 9, verse 6 and 7 is talk about how we should be careful givers in everything we do. E ka kau hoi anga ka ku wai keke I mea ka ku ke whaia. Ka kou I e poa. Amen. E ka kau on ka kou poa I male loko malie. Awange I poa I aku male loko le fia. When you give, amen. On sa I mai alta tu. Amen. Ai alu foi la ke poa I mo le atua. E ia te tau ia te oe ona e whaia mai le loto foa I ma le loto madie. Ma le loto mama. A whamanuia mai le atua ia te oe. Amen. E foa I mai le atua mai I lona alofa ia te oe. Amen. E te tau foa I la ia I tātou. Ona tātou alofa I le atua. Ma foa I. Ma le loto le lei ma le loto mama. I le atua. E o foa I la ia o tātou ainga.
Ah, po le ale ita mai o a hinga ia toe. Po le ale ita mai o wo ia te oe. Po le ale ita mai o tangata ia te oe. Am la tau ma o mia se sosoangi. Alofa pe sosoangi. Awa te popole. Pe ika mai pe a. Love them. Share them the blessing that God gives you. Amen. Awa ni o tau na o tangata e fia ia te oe. Ma tangata e au ia te oe. Ma tangata e alofa ia te oe. E te alofa iai. Ma e fesoso ani ai, no. Amen. E o ai ai Yesu ke viso. I le tele o tātou na tātou upu leanga i a te ia, na fasia o ia, na tui mo momoro na tino i lungo o tātou. But at the same time, he loves us. Po le ale tātou leanga e sāwhai. Po le ale fofo ai o tātou o langa. E alofa ale atua. Amen. It's time for you. No matter what people, your brothers, your sister, your family, your sibling, your cousins, or whoever treat you, show them love. No matter what. If you are the son and the daughter of God, so no matter what people do to you, no matter what they say to you, no matter what they point finger to you, show them love and love them. If they need help, help them. Amen. But so song yai. Lenga taya, pray for them. Pray for them. We ia le tua. O faamanuiaga nga le tua le ia I tatou. It's not all about money. It's not about material stuff. Sometimes it's your heart that people need. The word of God that they need to let them know Jesus. Let them know that Jesus is still waiting for them. Let them know how love God is to you and me. Amen. O faamanuiaga nga le atua. Paul is saying that God bless us not so we might have comfortable life, but so that we will selfless in giving back to God and others. O le fai mi Paulo tusi ne ke venito. O lona fai po e valu. Wow, le fai lo. E tau ye o na to wa lo. Mo fo ai, mo le lo fo I le tu. So pe le tu bi fa tai. Ko po ai le tu me o ma sa. Ia po ai mo tatu. E le ngata I le tu. O tangata o lo mo mia le fa ma le sosoani mai I te oi. Amen. There are many ways we can give back to God and others. E ke le nga wala ka ko vele. E ave ko ave fa kai le ko. E nga kai le. Ko e lo fai ka. We can start by regularly tithing to our local church. O mea fa penga. Fai sometimes, most of the time, o isi kai mi ya le fa maungi. Na kara mal mo because le fa longo le nga pa I o le tua. E isi kai mi le fa I ngia usua. E isi kai mi ngau ko lua e fa le usua. E kele anga lafo o la fo. Lowing. Ka kau po ina ya kia o au. Ngonga le fa longo le nga pa I o le tua. Amen. So we all started from that. Kako, paire kako suai. Amen.
Pai ka ko suru we can start it from there. I lo au nga po ile ngai kongo lo e kalesia. Recommend things to our local church, which is an investment in the kingdom work God is doing through local believers. Amen. We can give generally to those who are in financial need. We can also be our time, talents, resource, and anything else we can use to serve God and others. Kele ia, kele ia o me ka kuke e koe ka koe lofa koe le poonga o whamangyanga le pua ia oe mono ai. O lo so swangi lo ai. O lo so swangi lo e ka le sia. O lo fo ai le ngaluenga le kua. Amen. Alofa i sunga i whawhia ngainga. Alofa i whaiwhi au o e ka le sia. Amen. Vi ia le tua. Me and myself, me and my wife, we have our own life. E ia ma ua mea le ma titi whaia mo le tua. God knows. Amen. E whaia po ina se mea lili. Ia e whaia ma le mauti no. E le whaka mala le tua i whamanuiaga o le alilingi mai a te oe. Pe a whaia mai mai atua. O lo e whaia ma le loto le lei ma le loto mama. Amen. Risi lakai. E kako ke kalo i le koe whamanuia ia kako. E kakau. Ai kini kakalo. Ai kini kakalo i le koe i whamanuiaga i lunga ia ke oe. Mono ai. Mafau fau mo mua oi ia ke oe. Po le ase mea le lei e kakau ia ke oe o nga e whaia mo isi karaka. Amen. Before you pray for God to bless you, amen, take some time to first think about how you are helping others. If giving feels more like an obligation and not like an opportunity, consider how you can take steps to change that perspective and give regularly. And then watch how God honor your joyful generosity. So e te taura ona e manatu mo. Po le ase me le e tau ia te oe ona e whaia. Mō tangata. Mō nisi. Amen. Whaia te whaia ona o se me e whai ngale e whaia ona o se mea o whaiso. Ia, e te tau ona Yesu suinga. Amen. Because ai whaia lo whapenga. E longo winga la e le whaia mai i lo loko malie. Aua e whaia o ngā o se mea wa masangi ai. Wa e alu alu musu. Ke alu alu musu. Amen. E whaia o na o lo walofa i le ngā luenga le tua. E le ngata i lea o lo walofa i tangata. Pei o nā lofa mai le tua i ate oe. O le lofa le na. O le a whamanuia i le tua ma whapopoina. Whamanuianga le tua i ate oe. E te iloa oe a e whaia se mea mo le tua. Matangata, se mea lili. E ke wa ai whamanuianga le tua i ate oe. E te wa ai le sa saa mai ma le matango fie, ma le fia, ma le oli o lotangata. I whaamanuianga le tua i ate oe. Ma rou a inga, ma rau whanau, ma rou e kalisia, ma rou nu. Ma se mea te pai ei o lima, e iai whaamanuianga le tua. Ai sea, ona
ona e vai mai atua ia te oe. E te whaia mea uma ma le loto mamā, e te whaia lau i inga i le atua ma le loto wha maoni, ma e te alofa i tangata, ma le alofa, ma le anga le lei. Pai mai le tātou, pai mai le tātou, o whaamianga tele, e lini mai e le atua. Amen. A o ngā li lini mai whaamanuiaga le atua i hati oe. Ke whai aku. E alu pea, e alu pea, e alu pea, e alu pea, e alu pea. Aisea, ona o le taimi a e whaamanuia i le atua i hati oe, ma ua a vea oe ma se tangata, ua e alofa i le atua, ma ua a vea oe ma alo pele o le atua, o a whawhin pele o le atua. Amen. Ua e alofa i tangata, ma whai me le lei mō tangata. E le ngata i leo whanau o le atua, au auna le atua, o e ka le siolo e ngalue. Ke whai aku e. E lilingi mai, lilingi mai, lilingi mai, wha mangyanga le akua iaki oi. E ke le ale, o le ale, le fina ngalo o le atua iaki oi. E te alu ese mane i lalang, ma e alu atu te lufe wai, te lufo wai, fe wai ma le atua. Le li wha olo Yesu ke viso i le lang. A olo o manuia, ma so solo pea o wha manuianga, ia sa e whaia mō le atua, i lau whanau, ma whanau o lau whanau, ma whanau o whanau o whanau, ma whanau, e o lava i le whaamawau. Amen. Olea. Pai ese me li lei mō le atua. Pai se me li lei mō so uso. Pai se me lei mō lo whaiwhi au. Pai se me li lei mō lo e kalisia. Pai se me li lei mō tangata. O wō. Pei ona whai, pei ona rofa mai le tua ia te oi. Amen. O le tātou upa marusi nā, ma tātou sheri nā nefiafi. Pa manui tele lava le tua i le nefiafi. I loto. Ele ngata i leo le upo le tua o e. Pa longo i le nefiafi. Te talo i le mana o le angangapa ia ina ia. Pa pe nā o nga lua i lo loto mo lo tangata. Le upo i le nefiafi. E wha marusi e ia te oi. Ina ia e whaia se me le lei. Mō le tua e le ngata i lea o tangata. Amen. Peo no whai atu. A o ngā li lingi mai wha mangyanga le tua i ate oi. Ona o ngā luenga le lei e te whaia. Mō le tua malana ngā luenga. E le ngata i lea o loa lofa i tangata. E le muta le wha mangyanga le tua i ate oi mo lo a inga. Lauto o lua malau whana. A le ngata i lea. O tātou wora whaaleanga. Amen. O le a whaamanuia fo i le atua i a te oe ma. I o tātou wora whaaleanga. Amen. O le tātou whaamasi nā nefiafi. Ma o le tātou porkalama fo i nā. Amen. Ia mi ia le atua. Pe kau i leile kākou whaamasi. Ia. Mani ngai vai aso le Thanksgiving o le afo le Valentine week, I'm sorry. Amen. Pai se me le lei mo no to tua. Pai ma le lofa. Pai mai le ta ele o lo fatu. Pai mai ona ua wa i popunga le lofa i lo loko. O le kama. Le ngaka fo i lea o le tina. Ave se Valentine mo no to tua. E mo mia fo e mako se fonga la. Amen. If you ai foi mako meio chocolate, mo chocolate. If you ai foi mako, fia mo foi mako ka mo me pe hardly como chocolate. Ai foi mako.
Ia mia tua ia tai le tua ne fiafi tai le tua i upu per tonu ia ua te le ase a mai le upa malo si ne fiafi mo tatu tangata le ala yo le tatu ora ona i le tua te leo tatu a inga tatu i kalesia no mala pang amen tatu mo le lofa e faamanuia mai le tua i tangata e mama le loto e faamanuia mai fo'i le atua i le tagata po le a le pusipusilima mai o ka gaka iā ka ika po le a le fai mai o akakala alae ke alofa iā ma fai ai mea lelei faia ona o lou alofa i le atua faia ona e te talitonu e faamanuia le atua iā te oe pe a e alofa i au enemies me faamanuia fo'i le atua iā te oe i le loto faamagalu loto faamagalu amen olea ia maua se valentine piafia i lenea fiafi ia tatou polopolaga ele'i fa'aumā tatou pokalama ia aua ne'i galo tatou pokalama i le asotona'i ia o le asotona'i ia o le a fa'apena o le a tautua mai ai le susuga ia tala lelei Esekia mai Amerika Samoa i lunga o le tatou polokalama. Ma o le aso fo i tōna i le vai aso nei, pia o toi le ola ma le malusi. Ia o le a whaafoe atu ai le sunga ia tala lei le tatou polokalama. Amen. O le a ia whapena, o le a ia hosting a tatou polokalama i le aso tōna i. Ia e o lava po le, o le sunga fo i tatou polokalama mo le aso tōna i. O lea o le a tu wal tatou pokalama ia Esekia ia foi ngol kaku poka pei fo ia le fiafi ngei le au ke pa foi aku ngol kaku pokalama ia ma le upa soa ma le upo le tua i lunga tatou pokalama ia e penga foi la stona nei o le a o le toe Hawaii lunga le pokalama lunga le lai ia anga le sunga ia tala lei foi te taimi ia o mo foi o tala no le uso foi po au na foi ia tala le ia ai tala le running o lona aso la stonga ma fai foi le sunga ia tala le ia ona au mai tangata po ai le pai na la au mai lunga tatu pokala e fa so ai le upo le tua i lunga tatu pokalama pe ono foi atu ia e pule foi le sunga ia tala le i le fai o lona pokalama i la stonga olea awala ni ngalo tatu pokalama i le stona i le tula ono i le afiafi amen i le stona ya pe o tuai le ola ma le malosi a ole nei afiafi o tatu pokalama le na ia mo se mo vai aso i au manga ruenga mo i la to uma o ro fai nga ruenga mai le aso fua se pa ia le aso really ia ona mano lo ai lona i ro weekend ia manu ia tele lava fo i nei vai aso to aso nei aso au manga ruenga mo se mano lo to fo i malo i a nga fa ma te tau singo a inga pa manuia le tua ia te tau fo ai tu per manosi le ola ia ia so uma o tatou wala ia o lopo kalama le nei o Jesus is the answer podcast i le nei afiafi mo tau happy valentine ia pato whātu i le paso tatou po kalama to fine ia fina i le nei afiafi a wane ngalo wha mo le share tatou po kalama le te lea kako YouTube channel is under Jesus is the answer podcast channel i lunga o Facebook or I mean YouTube wha mo subscribe mole subscribe le kako YouTube channel ono whanau nava o lea manuia le nei po ka bless in Jesus name. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no